kubona ko harimo difference kuko mediane ya Paris Saint-Germain ifite abakinnyi babiri beza it's the same Inter de Milan kuko Inter de Milan yimara ko buri mukinnyi mwiza urimo cyane n'umunyaturukiya Çalhanoğlu nawe ufite limited minutes akiri minota mike kubera imyaka ni bose burya na Mkhitaryan niko ameze bitandukanye na Paris Saint-Germain yo abakinnyi bayo ko bari abahungu kuri batatu bafite ubushobozi bwo gukina iminota 200 mu bwiza bwabo banagiraho n'iki kintu jeunesse bakagira iki cya technicité bashobora gukina igihe kirekire bitandukanye na Inter de Milan igorwa n'ikintu gikomeye cyane ko ifite mediane nziza ariko idashobora gukina iminota myinshi umutoza abagomba gukora remplacement ebyiri mediane byanga byako iyi finale mujyanye muri extra time yaba muri danger agomba amahirwe agira fratesi na ariko afite abasabo beza agira bench nziza ahubwo nibeza kubigiye muri extra time byabagiye agize mu nyungu ze gukora Paris Saint-Germain kutagira igeze muri extra time kutagira bench nziza nk'iya Inter de Milan ubu Inter de Milan ubwiza bwayo bushingiye cyane muri squad niho hano ubwiza bwa Inter de Milan bushingiye uburyo bw'umukino na amakipe akina ibintu bitandukanye cyane total bamwe barakina tic-tac yo muri Espagne collectif cyane abandi baragerageza gukora collectif ariko bakaza no kuza gushyiramo icyo nakwita nka individual Paris Saint-Germain Inter de Milan ishingiye cyane kuri Nicolas Barana na kapiteni wa Lautaro Martinez niyo ureba uyu mukino wabo iyo utangiye guhinduka uhindukira muri abo bakinnyi babiri gusa numukiza kuza kuba utandukanye cyane ariko ntiteze ko tuzakuza kubona none ibitego byinshi ibitego biki sinibaza ko ashaka kuza kubona ibitego byinshi kuko niba tumaze kubona ko Inter de Milan ya scoring bijyanye na adversaire ikana defenda bijyanye na adversaire impamvu ntitezemo ibitego byinshi muri mukino ntitezemo rwose ariko fa ibitego byinshi bishobora kubonekamo kuko Inter yasuye nyuma cyangwa se yatakaje umwimerere wayo ntago twari tuzi Inter muri match ebyiri ishobora kwinjizwa ibitego 6 na Bayern Munich ariko yabyinjijwe na equipe nziza kuko Barcelona no mwaka izinze ibitego na Bayern Munich yari yayinjije cyane izo kipe zombi nushaka uhereye mu mwaka w'2000 reka twe kujya kure 2015 ikipe byizimaze gutsinda ibitego byinshi mu Burayi n'ebyiri ni Barcelona na Bayern Munich nizo kipe wera 2015 kugira uyu munsi nizo kipe zimaze gutsinda ibitego byinshi mu mazama adversaire ubwazo izo ni ikipe z'ibitego n'ubusanzwe Keno Fuad yavuze nanjye nemera Barcelona nubwo itsinda ibitego ariko igira côté faible defense yayo Inter ntifite ubushobozi bwo nta kipe nimwe ku isi afite ubushobozi bwo kwicara muri defense ngo ibuze Lamine Yamal gutsinda igitego na Rafinha n'ibitego batsinze Inter ni ibitego by'inyuma ya box byinshi ni imipira iturutse hagati bateye kona umupira wagarutse barawushose ugiyemo Inter kwemera kuvuga ati natwe dufite abakinnyi batsinda ibitego kugenda ukajya muri defense ya Barcelona ukinjiza ibyo bitego byaciye intege Barcelona kandi byanarangiye no kuri scoreboard Inter barushije ibitego ko ari igihe Inter gutsinda igitego ko isanzwe ifitemo akantu ko kudefanda wowe ntukishyure kandi we yagutsinda ari cya kane nicyo kintu cyabaye kuri match ya Barcelona n'umwaka yari ikipe itsinda ibitego yatsinze ibitego 43 muri Champions League this season ibitego byinshi ariko gutsinda kera ku gihe cya MSN igihari kuri Barcelona yari muri champion bari mu ijana bari ijana kimwe batsinze ibitego ijana kimwe bari gutsinda ibitego byinshi bagutsinda ibitego byinshi batsinda 115 ku bwa Enrique 2015 ne equipe navuga ko no mwaka kubijyane no gutsinda ibitego ne equipe yari hejuru hanyuma kuri Paris Saint-Germain buri ahantu itandukanye na Barcelona Barcelona yari ifite inyenyeri ariko n'umukino ajya mu bihe bye Rafinha no mwaka yari umuntu udahagarikwa no wari we wese ni nako bya bimeze kuri Lamine Yamal ubona ko kurube y'umwaka ku mwaka irazamuka bakagira n'umukino udasanzwe navuga ngo udafatika witwa Pedri ushaka kudictatinga mediane yari yose kandi agatanga baro aho agomba kwita kugira ngo abakinnyi be babe beza mediane ya Paris Saint-Germain ni beza ariko nanone twabonye babamenase niba Unai Emery yashya abakinnyi bane hagati mu kibuga bikarangira atsinze game ibitego 3-2 nubwo bamubanje 2 yashizemo Johnny Magin ashyiramo Boubacar Kamara ashyiramo uyu musore Morgan Rogers na wa undi w'umunya Belgique Mvomonana yabakizemo Tielemans na Mvomonana barimo yari Mvomonana Tielemans Johnny Magin asa nk'ugiye ku ruhande gatoya na Boubacar Kamara mediane ya Paris Saint-Germain yayinanisha ariko mediane ya Barcelona kuyinaniza ntabwo ari umukino wabo si mediane gusa harimo umugabo witwa Pedri ufite ukuntu akinisha impande zabo zihuta zigatsinda n'ibitego kuri Paris Saint-Germain ikintu cyonyine ishobora kuza kwitondera
ni mediane ya Inter. Mu gihe mediane ya Inter yagira ijambo uko nubwo bakuyemo ikipe ya Arsenal ntabwo yigeze bayinyagira ibitego byinshi, kandi ntekereza ko Arsenal nayo yakinaga defensive game cyane cyane kuri match ayitekereza ama counter attack. Counter attack za Inter de Milan ziri isi kuko zatsinze ibitego bitatu, kwanza zatsinze ibitego 7 muri Barcelona, ko ibitego byose byari ama counter attack, apari wenda y'igitego cya cyuno musaza watsinze igitego cyo kwishyura, ariko ibitego byose wasanga ni Denzo. Kugira ngo rero kono byari bikomeye, Denzo yagize uruhare mu bitego 4 muri 7 batsinze Barcelona. Ikintu cya mbere cyagora Paris Saint-Germain n'igitekerezo ramutse kizanye yatsindwa mu minota 20 ya mbere no gutekereza ko yakina nka kuri kinyi na Arsenal go possessing, kuvuga oya match ya kabiri ya Arsenal tureka Arsenal ise niza twego dukore ama counter attack, ko n'ibitego bya Paris Saint-Germain bya kabiri muri match yo kwishyura byaje mu counter attack ya Paris Saint-Germain. Biriya no gushaka nta umuntu ugitera counter attack Inter de Milan, ntabwo wakora counter attack kuri Inter de Milan. Teromera kwera uburyo bari discipline, uburyo defanda n'abakinyi bamaranye igihe kinini, kuko abantu iyo bamaranye igihe bagira ubwumvane, baramenyerana, bamenye uko mugenzi wawe akora, umenya aho mugenzi wawe ahagaze, umenya vitesse ya mugenzi wawe. Iyi Inter de Milan tumu kuvuga ngo 2023 batsinda Manchester City, iyi defense yabo yose yari ihari, batsindwa na Man City, batsindwa na Manchester United. Iyi defense yose yari ihari, cyo Sarbi na Bastoni babanjemo na Mato Damian, ariko ubu uyu mwana y'umudage ukomoka muri Cameroon Bisek, ariko nawe ubona ko nawe n'umukinnyi wumva biriya bintu. Icyo ngicyo cyituma ko uragitsinzwe, ubu usigaje kujya kuyobora mediane. Rero kujya kuyobora mediane ni ukuvuga ngo ni ugukinira hagati ya Nicolas Barella animini ya Carnadiuru na Mkhitaryan. Bari abakinnyi bombe ikiza Paris Saint-Germain yabyaza umusaruro ni iki, nuko izereza ko bombe badashobora kurangiza match. Muri cyagero cyo gutekereza mu gihe itarakora remplacement, umukinnyi ngeze mu mwanya wo kunanirwa ntigomba guprofitira ibitego byayo, bitari ibyo ngibyo. Inter de Milan ibarusha experience mu irushanwa, ikanosha experience y'abakinnyi, kini ikintu cy'ingenzi. Gusa none amateka y'umupira w'amaguru nsinzi ibyayo ajya anagaruka buri finali yose bera Allianz Arena ubwa mbere igiye mu mujyi wa Munich, ari ubwa mbere mu mujyi wa Munich n'ubwa gatanu hagiye kubera yo finali ya Champions League muri 79. Ubwa mbere 79 Nottingham yaragitwaye, ari ubwa mbere Marseille 9-3 9-7 Dortmund na 2012 Chelsea ku bibuga bitandukanye, kandi kuko mbere bakinaga kuri Stade Olympique Allianz Arena 2012 niyo yabereye ya Chelsea. Allianz Arena rega buri ikintu finali imwe gusa, Allianz Arena ya 2005, Allianz Arena yubatswe 2005 bagiye kwakira igikombe cy'isi cya 2006. Abafaransa njyewe navuga ngo neforo ku mupira w'Abafaransa none ahanga ko bageze kuri finali byibuza mu myaka nk'itandatu ishize, kuko 2019 bagize batsindwa na Bayern Munich byibuza agacamo n'amayero ikindi mbona Abafaransa bafite ipfunwe rikomeye kuri Champions League. Nta kipe iwabo iragitwara ubwabo kuba igitekerezo cya Champions League cy'Abafaransa, igitekerezo cy'irushanwa gitwa Champions League ni igitekerezo cy'Abafaransa. N'umugabo witwa Gabriel Hono niwe wari umunyamakuru wa L'Equipe watanze igitekerezo kuri association y'umupira w'amaguru y'amaklebe, atari ko kuki utakora irushanwa ryiza. Burya ni igitekerezo cyashingiwe mu Bufaransa, gishingwa n'umunyamakuru w'ikinyamakuru L'Equipe Champions League mu 1954. Ahubwo burya umuntu aje kukidevelopa, urumva yaragitanze batamagara association y'ama equipe, hazamo ari perezida wa Real Madrid witwaga Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu ahita igitekerezo bashaka no kujya batumiramo River Plate yo muri Argentine, era amakipe populaire cyane muri iyo myaka, ariko Santiago Bernabeu aragata ariko mureka ahubwo aya makipe ntituyazanemo ko n'abantu bari aggressive cyane, abantu muri Amerika y'Amajyepfo bataza kuza gutwicira ibintu, ahubwo mureke ne mushaka ko tuzitumira tujye duteba yitwaye igikombe hano iwacu ikinini ni iwabo muri Intercontinental. Ariko buryo igitekerezo cy'Abafaransa, Abafaransa ko baragize igitekerezo cya Champions League bakabagira imwe gusa, ni nk'agahinda kabongeza bahinze umupira w'amaguru bakabagira igikombe cy'isi kimwe. Abafaransa bamaze gukina finali 15 zo ku mugabane w'Uburayi, batsinze ebyiri zonyine, iya Paris Saint-Germain muri FA Cup Winners Cup 9-5-9-6 n'iya Marseille 9-3 igitego cya Basile Boli ku munota wa 83 batsinda AS Milan. Igitego 9-5 cyari cyatsinzwe batsindaga ikipe ya Rapid Vienne Paris Saint-Germain, kuko igitego cya tipa kinyi muri Bordeaux n'umudefenseur mwirabura w'Umufaransa Ngoti, igitego cy'umutwe ku munota hakiri kare cyane. Ngoti dira defense izindi zose baratsinzwe, baratsinzwe 13 barazitsinzwe.
bavuga hari ikindi kintu kiri ki cyane kuri Paris Saint-Germain. Urumva nagenda k'abafaransa igihe cyo guhora amarira nacyo cyari iki cy'ingenzi cyane. Paris Saint-Germain itsindisha ama equipe cyane cyane yo mu Bwongereza, yatsindisha Liverpool, yatsindisha Aston Villa, yatsindisha Man City, yanatsindisha Arsenal. Paris Saint-Germain isa nk'introduce ikintu gisa nk'ahari gishya mu mupira wa vuba ahangaha, ikintu cyo gukina bahinduranya imyanya, bisa nk'aho abakinnyi bakora interchanging positions. Kabona nka Dembele nk'icya gitego batsinze Arsenal ari ugitsinze yakiriye umupira ari hagati muri mediane, yataye umwanya wasa nk'wagiye kudefanda. Numvise byita ngo ni relationism. Yes, ni relationism ariko ngenda byita interchanging positions. Ubundi bavuga ko ari ibintu ngo bikomoka muri Brazil. Muri Brazil niho haba umupira uhereza ubwinyagamburiro umukinnyi, ariko no wakera freedom uburyo buri mukinnyi. Kandi bira bintu ngo ni Linus Michaels wabizanye. Linus Michaels uriya watozaga yabaye umutoza gukomeye, yatozeza Abahorandi, stoje na Barcelona yarayitoje. Urumva icyo Linus Michaels uriya ni nkaho ari we momenta wa Johan Cruyff. Ubundi ari teori yagenderagaho, yavugaga ngo my striker nako my keeper is my first striker. Agahita avuga ngo my striker is my defender. Yashakaga kuvuga ko nyine we nta mukinnyi agendera, nta mukinnyi yari yayingaho, bose nyine ama position ba changinga, bagenda bahinduranya imyanya. Ariko gishobora kuba igisubizo ariko kikaba n'ikibazo, kuko nka kontra Arsenal ibitego byinshi Arsenal yakubiswe nuko babaga bakuye ba Declan Rice mu myanya bakabe bahagazemo. Sanga Fabian Ruiz yamukuye muri iyi zone akaba yagazemo kugira ngo akupe trajectoire, ama espace akataboneka, Arsenal ikabikubiswe igitego ubona gisa nkaho gifunguye. Kandi Arsenal tumenyereye ko iri compact cyane, idapfa gutanga ama espace kuri equipe bahuye nayo. Ariko kuri Inter niwe ma equipe ari discipline cyane mu buryo bakina, structure n'igihinduka iri organized. Niba ari Barella uhengamiye ku ruhande rw'iburyo rwa mediane ni ziriya zone, niba ari Mkhitaryan ahengamiye ibumoso ni ziriya zone, niba ari Lautaro, niba ari Marquis Thuram, niba ari Hakanu barimo hagati, bari abamediateri. Donc bafite uburyo akenshi iyo barimo bambura umupira cyangwa batawufite bashaka turnovers, bo baguma bari organized, ntago bata shape yabo. Ntago umukinnyi ashobora gufata umupira ngo urugero Joao Neves aje kuwakira narangiza se nk'ubashuka ngo ahita ajya kuri attaque Dembele aze awakire muri nimero 8 muri zone za mediane, ngo ngatekereze ko niba ari Marquis Thuram wari bumarike nimero 6 ngari umukurikire. Oya ubivuze neza, bari organized, ntago bata umwanya wabo, shape igumari yayindi. Cyangwa cyoroshye Inter defend umupira nti defend abakiri. Urakoze cyane. So kuri yandi ma equipe mbongereza niyo tactique y'Abataliyani, iyo y'Abataliyani niko bakina bo. Ibyo tugiye gukina twumvika ko abari abakinnyi mu Butaliyani abatoza babo bose ni abantu b'abatacticiye cyane. Uko yabye n'umuntu mu cyiciro cya kabiri ubwo bagukina ibintu mwitoje. Niyo teori yabo kumbwira byo gushaka ngo ravumbura ibindi bintu bavuga ati mbere na mbere oya. Amahame na ya mwarimu. Ejo bundi Buffon yarabivuze ngo ababazwa cyane n'ikipe y'igihugu Butaliyani ari kureba kuri ubu ngo irashaka gukina ibintu byo muri Espagne, bana guherekanya cyane bikarangira gusa qualification z'igikombe cy'isi. Ubundi umupira w'Abataliyani ntabwo bakubaza ngo watsinze ute, wowe tsinda ubonere zirita, bazasigara bavuga ngo ukina nabi ariko watwaye ibikombe. So urumva ba Paris Saint-Germain ako kantu ko kuri Inter ntekereza ko ntari buze kubona babakura mu myanya yabo nkuko byagenze. Kandi equipe ya Inter domina nanone ne equipe yiteguye kukurekera umupira kandi kagutsinda nkuko yabikoze kuri Barcelona, yagize 29 gusa, Barcelona yagenda igira 60 mu bijyanye no kwiharira umupira, ariko ibatsinda ibitego byinshi mu mukino. Bisobanuye yuko Paris Saint-Germain ishobora kuza kugumana umupira igihe kinini ariko bidasobanuye ko ariyo iri butsinda umukino. Ko Paris Saint-Germain ndumva no mwaka w'imikino ira averaging possession ya 61 muri Champions League. Nimwe mu equipe nka 3 ya mbere ifite possession nziza, ko Inter yo iri muri nko muri 15 mu bijyanye no kwiharira umupira. Uko nyine birangira byiswizina na wundi harigiye bavuga ngo Paris Saint-Germain igira possession nkumva nabinyomoza, ariko nakibwa kari yugukina nkumva none nkicecekera. Ariko imibonera bigaragaza oya mbashaka kuvuga ngo Enrique agira possession. Luis Enrique nowe byitirizwe ibya peje. No kuko no wa Luis Enrique no amakipe agira amahirwe gutunga bata amakipe nka Paris Saint-Germain gutunga umutoza nka Luis Enrique na amahirwe yaragize. Niko kuri umutoza nka Luis Enrique, ariko Paris Saint-Germain yagiye inagerageza kugira abatoza benshi, ahubwo nuko batagiraga ikipe kuva yatangira. Oya ntabwo bagiraga ikipe, kuva yatangira guhitamo abatoza nibwo yahisemo umutoza wa nyawe. Nibwo gwambira gwe ku mutoza wa nyawe. Ntabwo ari umutoza mwiza fwa yayimariye iki
nyine ndavuga bagiraga umutoza ahubwo badafite kipe oya ahubwo mu bijyanye no gushaka uburinganire nubwo bwa mbere uguye ku mutoza wa nyawo ubwo mu byaha Enrique bamuguriye ekipe cyangwa ahubwo arayikoreye ariko ntabwo Mbappé agiye ku bushake bwa Enrique oya none tutegereza ko mutegereza okay utegereza ko Enrique yahombye ko kubura Mbappé oya ntabwo yahombye ariko ekipe yifuzaga kumugumana ibyo bya bindi rero ibyo byo twimwe twaherewe tuvuga ngo kera kabayeho nibonye umuntu wa nyawo the right man muri Paris Saint-Germain muri project yawo n'uyu mugabo hari noneho muri championnat y'Ubufaransa igira amatara ashobora kwirebera ijisho yahigere none gitangaje ashobora kuzakora isoko ry'abafaransa gusa akubakira Paris Saint-Germain muri La Ligue yonyine atazanye n'umukinnyi wo hanze Skeneri kari gutekereza kugara Serugirasi kumenya ko ikipe y'abateriko ikiramo muri attack ijyari kuri no match iri tricky Paris Saint-Germain yakiye neza muri amanokauti gwera muri mikino nk'ibiri ya nyuma ya Ligue Fez ikaba ifite na equipe nziza kuri match ariko ni message ni message Luis Enrique ndabyibuka mu kwezi kwa 11 Luis Enrique yavuga ati ndabizi neza ko urimo kwibaza ngo umusaruro wacu ni mubi ariko mutegereze ko tuzasoza ni mutegereze murebe ko tuzasoza bivuze iki ni umuntu amaze kureba ikintu amaze kumenya ikibazo gihari ni muganga amaze gusuzuma umurwayi we amaze kureba ibizami bivuye mu maraso agomba kumenya icyo agiye kumuvura ubundi turning point cyangwa se ahantu byahindukiye niho hantu Paris Saint-Germain ikomeye mutoza kurenza ibyo ahantu byahindukiye yahinduye tactical cyangwa se yahinduye ikintu kimwe gusa ubundi yari yarabuze umuntu wamukinira force 9 nkuko yabyifuzaga umva yageragezaga Kang In-lee ntamuhereza umusaruro ashaka kuri 9 agagerageza na Desire Doué kakimukisha nka force 9 ariko kuva yabona umuvuno wo gushyira Dembele hariya kuva mu kwezi kwa 12 Dembele mu bitego 30 Dembele yatinze kubyumva ariko yabanje kugerageza ba Goncalo Ramos na ba Kang In-lee barewe ntiyabemeye kwera hari inshuti ya Samir yagiye muri Juventus Landari niwe muntu wa mbere atemeye hazamo uyu munyaportugal Gonçalo n'umuntu urimo gutegeza ngo bamuzanire ba kandi je yiwe ishingiye kujyana gucinjinga imyanya no kuza gutangira muri build up akabona uyu mutipe arategereza kuba wowe witwaza ko Paul Temwe n'abanyakinya ngo tukuzanira imipira